Halo, Om Swastiastu. Rahaja ngaturang titiang majaring idedani sarang sami. Sani mangkin titiang kantun ring margi, dua ning ring rahina sani mangkin. Pinake piodalan ide ring pura dalem, pura beji taler pura melanting. Inggih punika ring rahina anggara kliwon utawi anggara kasih buku perang bakat. Inggih semeton sani mangkin titiang sampun nyujur sisi kangin. Ya semeton iki titiang sampun wenten ring jabe sisi pura dalem beji tarem lanting. Niki wenten gemricik toya miwah ngiring sareng-sareng biar sayang gambelan saking seke engkong. Ya semeton lanturang titiang pemargi niki nyaya gayang aturan jagi kunggahang ring beji kangin sareng pura melanting. Lianan ring punika titiang sampun polih nggih nge-shoot nggih wewidangan jabe sisi pura dalem Sunantaya. Inggih kelanturang raris ngererah genah melinggih. Wusan punika jero mangku nyiratang tirta penglukatan. Wusan punika ngaturang sembah pangubakti, nglungsur tirta miwah wija, ngelantur raris nyujur ring pura dalem. Disampun wusan punika ngiring sareng-sareng piar sayang keluwihan taler ring wewidangan jeroan pura dalem. Niki sampun wenten jero mangku punika taler kantun nyiratang nggih tirta penglukatan. Wusan punika parikrama sembah panggubakti jagi kelanturang. Niki sampun kesiratang tirta penglukatan, kelanturang raris ngaturang sembah panggubakti. Wusan punika nglungsur tirta miwah wija. Nah, wusan punika ngiring dumun piar sayang suara nongcret nggih ngulati ngulang-uling pisan. Inggih semeton sareng sami duaning make sami sampun poli tirta miwah wija nglantur raris mepamit saking latar ide puput blog titiang. Om Santi 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 Om.